Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami. Ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ukhathini umagutshwa umshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo ezalo uthumbu la tshatatsha utshatatsha zalo upheshe uphesha zalo uMagwiyana uMagwiyana zalo uVaphi uVapha zalo uNokhonjo. Namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nomkhulu Khoza. Mkhulu Khoza baba niyaphila kodwa ayi impilo ikhona mkhulu impilo ikhona asekuyisikhathi eside ingabonani kanti mangibizwe ngekhwela lemphela ndaba kumele mangisabele kunjalo ingako phela sakwetha sathi umabizwa ngekhwela imphela ndaba asabele phezulu enkanini awuthanda ukuthi ngiyilembe ungathi nje ngiyilembe angazi ungathi nje hayi manje uyaziyakhuphuka phela igameko nomtsizwa komuntu ungathi nje ngilembe noma ngiyinqunqulo yashaya amaphika emphela ndaba maqedeza ayilandela. Ayi yabona ke lezo ngiyazithanda ke mawuthi inqunqulo yashaya amaphiko phezulu emphela ndaba maqedeza ayilandela ezinye inqunqulo kunjalo nje. Ayi yabona ke uqedile ke lapho ngoba manje lokho akufani nokwamuntu. Hayi mina kodwa manje masithi ilembe baningi othola ukuthi umuntu umuzi usethi nawe uyilembe. Uyilembe kanti masithi inqunqulo yashaya amaphiko phezulu emphela ndaba maqedeza ayilandela ezinye inqunqulo. Ayi ziyafika la kunjalo ingoba sekufikile okuphelele ngiphelele mina Mfoka Khoza ababukeli bempunga yesintu khona umbukelo omusha awubabingelele ubatshela ukuthi makukhulunywa ngomkhulu Khoza kukhulunywa ngobani wathwasa umkhulu Khoza uyahlola umkhulu Khoza umehlola uhlolele enkanini kuphela noma nasocingweni uyakwazi ukuthi ahlole usebenza kanjani umkhulu Khoza usebenza ngamanzi umkhulu Khoza uyathandaza noma kanjani osithathe nje usibeke senzele umbukelo omusha abe nomqondo ngomkhulu Khoza ukuthi usebenza kanjani. Umkhulu Khoza uyinyanga angisebenzi ngamanzi ngigaya imithi ngigaya isilwane kulokhu kwesilwane mkhulu ake ngikhulume ukucacisa ngicacise namhlanje ngoba kunomuntu ovela ethi angimfuni umuntu onezilwane izilwane mkhulu kusuke usugaya umuthi bese mhlambe ngithatha izilwane ezifuywe egcekeni ngicathi nakho lokho kufuye egcekeni kuthiwa izilwane nakho kunjalo ungaba zinkukhu zimbuzi ezinye ke ezingadliwa ziyajikwa zenza umkhuba ezifuye egcekeni kuphinde futhi kube izilwane zasendle zonke izilwane zasendle kusukela kwezingelwayo zonke nje kubilano zasendle zonke ziyazingelwa kuze kuyofika kwi-big 5 ngiyawasebenzisa ama-part azo nezasemanzini ngiyawasebenzisa ama-part azo ubuza khona namafutha ukuze ngizobooster imithi ebese futhi ngisebenzisa ezinye izilwane zemkhuba lejulileke njengemkhovu njengemkhovu kodwa anginakho ukuphila esigodlweni kakhulukazi ake ngigcizelele kulokhu kwemkhovu angiwazi akaze ngiubone ngamehlo ngiyaye ngizwe nje bethi uba kanje akaze ngubone nami mase ngithaka ke ngithi hayi ofaka amafutha omkhovu ofaka ithambo ofaka lokhu ngiye ngusebenziseke ukubooster imithi
ngamafuphi imkhovu le mkhulukhozo okhuluma ngawo uthi unayo awukhulumi ngezilwane ukhuluma ngamafutha akhona amafutha amathambo yebo amafutha amathambo kakhulu nje amafutha amathambo izinto enginazo zemkhovu anginawo uphilayo esigohlweni omunye umuntu uzocabanga ukuthi mhlawumbe umefika kwakhoza umethi uyasigaya isilwane usucacisile kokuthi into eyenza ukuthi uthi ugaya isilwane ingoba izicubu zezilwane uyazisebenzisa uzigaya uzihlanganise namathambo nemithi kanjalo namafutha azo hayi ukuthi umuntu umefika esigodlweni uzofika kukhona izilwane yebo ngoba ngisuke ngiboost imithi ngike ngikuzwe la ukhuluma ngendoda enkulu uBanjira nabantu futhi bayamazi uBanjira okuthi uBanjira mhlambe mebefika uBanjira kanti yena ubani uBanjira uBanjira mkhulu umoya na ufuswe ngazo lezi zinto kodwa ngoba ngamthonga ngamenziwa indoda yangaphandle ngamenziwa indoda yangaphandle khethe kwakujuliwe lapha ngangifuna lento yokuhlola so lento yokuhlola ngayilani ngayithola kumuntu wangaphandle ngangamazi ngisho isibongo sakhe saxoxa nje ngafika wangisiza engase ngithi mina ngiphupha indoda yathi yaBanjira wasithi hayi phela mina kahlahla isibongo sami nguBanjira kodwa wayeseyivusile lento yavele yaconnecta inga uBanjira umoya wami wokuhlola angifrantile ngenkolo mina ngeke ungizwe ngithi khanyisela ingilozi yasekuphakameni kakhona phela khona ebuhleni lapha ekhaya kini lapha haya khona eNazaretha lapha ikwakhoza uyazi uthinta enye into engeke ngayithinta kwenye inkulumo yami esaziphuma la ukuthi abantu kubalekile ukuthi bakwazi ukwahlukanisa ikubo neso bangathathi imithetho yasesontweni umuntu angathi nesiphiwo sabantu abadala bakubo besathi sasesontweni akuhambi kanjalo kufanele lento uyibuke ukuthi bathi yenzani abantu abadala ngoba phela ngenkwenza umsebenzi wabantu abadala ungawadlanga amagobongo lapha ke ukhiyeke lapho amagobongo enza ukuthi ubhodle ebese ithongo lifike likhuluma ukuthi hayi wena sebenza kanje uzoyibona uphuphuthandaza kodwa ebese kushiyo ukuthi hayi kufanele ube naso isigodlo ingakho abantu abaningi uma elapha nje lapha emakhaya umthole eneyigodlo ezahlukahlukene lokho kusho ukuthi nayo inkolo usuke eyisebenzisa kokunye kodwa ayihambi phambili usuke egcina lokho kwenkolo ebese egcina kakhulu umsebenzi wabantu abadala kodwa ufranti ngenkolo kakhulukazi le yaseNazaretha nje bafront akakhulu ngayo ethi umuntu hayi mina ngikhanyisela manje ingilozi yaseNazaretha awu wena usuku sonke eNazaretha usebenza ngethongo lakini hayi khanyiselwa nje ingilozi yasekuphakameni esigohlweni ayikho leyo nto leyo Mfokakhoza ukhona la ngifuna ukuthi sihambe siye khona Mfokakhoza baba khona la ngifuna siye khona ke manje Mfokakhoza usuchazile lana kade ufika wachaza ukuthi ugaya ikhubalo ugaya impande ugaya isilwane kunjalo omunye umuntu emqondweni wakhe uzozitshela ukuthi Mfokakhoza unezilwane ngifuna ke manje ungihlukanisele phakathi komuntu osebenza ngezilwane nomuntu osebenzisa izilwane ijulileke lento kakhulu uma uthi wena ugaya izilwane kusho ukuthi usebenzisa izilwane yebo wezo lonto ngoba uthatha izilwane ezahlukene uzigaye ugaya amaphathi azo njengoba usushilo namathambo bese kuzoba khona umuntu onesilwane ongenzeka ukuthi mhlawumbe unomkhovu asebenza ngawo wezo lonto ukuthi umehluko phakathi kwalabantu bobabili ukuphi imuphi oyingozi kakhulu khehla ke ngikhulume kanje uyingozi lo ufuyile isilwane esifuyile ethi umuntu ufuye unopiano ngiyaye ngizwe bethu umkhovu bathi uneso la uyabo uyingozi lo muntu hey yabona uyingozi kangangokuthi kwesinye isikhathi engakunika ungazi wena ngakunika mhlawumbe engagcine sekufakele eboxini ethi hamba kanje angazi ukuthi bawuhambisa kanjani ngiyaye ngizwe kuthiwa le ko Nigeria uma bekunika umkhovu bayakwenzela bekwenze kodwa kuthiwa uyifice ekhaya manje uyingozi umuntu onento ephilayo
uyabo ngoba lento lena wazi ngoba imise ekhaya lento kuthiwa iyalithanda ucansi lezi ilwane lezi kuthiwa ziyaluthanda kakhulu ucansi zikhwela kwasani olukhona egcekeni futhi uma ukufuyile egcekeni ayikukancane ungaceba ungaba nazo izinto ezinye kodwa kancane ukuthi abantu ekhaya izingane ziyaphila emqondweni ayikukancane ziphile nje iziqonde emqondweni ayikukancane ngoba amandla alokho okuphilayo awehliseki lokho okugayiwe amandla khona uyakwazi ukuthi wehlise engafiki phela lana ephenduka ehlale umoya ngaso sonke isikhathi engathi uphila kubantu fanele noma ngishilwane lezi esuke siyithatha amaphatha siyawehlisa amandla obulwane mfoka Khoza kunombukeli la wempunga yesintu ufisa ukwazi ukuthi impunga yesintu njengoba isebenza ngamanzi ihlezi sitshela ngokuthi iyahamba yona iye emanzini size siyibone ngathi ingcwele ngoba nakuye emanzini kungenzekani impunga yesintu iwumuntu wamanzi kodwa manje besibe nezilwane impunga yesintu iyathandaza kodwa manje besibe nezilwane kuyenzekani lokuthi umuntu ewumthandazi kodwa uthola ukuthi ubuthandazi bakhe abuqondile kunezilwane phakathi Khehla abaningi abantu abafuna ukwaneliseka uyabo mina yabona uma ngabe ukhuluma ngami mina nginamali yabo anginamali ngenza nje umsebenzi ukuthi uma ngihamba ngiyofunda induku bese ngiyithaka ke ithakeke kanje uyabona uma ngabe usuthi ufuna usuboost umsebenzi ukuthi ufuna ube nemali kuqala lapho kubungozi baningi abantu Khehla abanezinto kodwa bacashile kanti lento iyabashaya ebusuku ngake ngayisho lento ngathi mina nginamaphathi emkhovu khona kodwa ongathi hayi lezo zinto zilwane kodwa uhamba lapha uhambe yobona lezi zinto eziphilayo ngekhathi ezithile omunye unakhe egazini njengami ngoba mina nginakhe egazini ngufakile manje uma ngabe usebenza ngamanzi ake ngisho labona uma usebenza ngamanzi usuke umuthi wonke vele udlule emanzini kuya ngokuthi ke uthanda ukuthi umuntu kunomuthi odinga ukuthi ungathi usebenzise ngempophomo nginomuthi lapha nifike ngikucobe wona emzimbeni uhamba uyigcoba ebese ngamaqanda ngifaka emaqandeni awu6 bese ngifaka lo muthi lona ngigovuze bese uyayigcoba nguzala kabusha kangithi manje usudinga impophoma ke ukuthi ukushaye ngempophomo ukushayina ngolwandle ngishaye ngempophomo ngishaye ngolwandle so ngisuke ngiyosebenzisa amanzi hayi ukuthi nginesiphiwo samanzi isiphiwo sasemanzini Khehla uyajule sijule kakhulu isiphiwo sasemanzini sijule kakhulu ngoba kunezilwane eziphile emanzini ekufuneka ukwazi ukuxhumana nazo uyabo kodwa nje ngimangale kumuntu ethi uyisa umuntu emanzini akaze ngaphuma lutho nje emanzini kuqhamuke mina ngithi ngigeza umuntu ubone ukuphuma into ethile kodwa nasi isiphiwo sakhona ngake ngathi ngigeza omunye nje le mzingazi kwaphuma imbono kangithi mina ngiyakwazi ukuconnecta nalo umoya lo uyangiconnectisa nezilwane esemanzini ngiyakwazi ukuxhumana nazo ngoba nginaso isiphiwo sokuthi ngiwasebenzisa amanzi uma unesiphiwo samanzi uyathandaza nje thandazela amanzi nekhandlela kunjalo ngaze ngathi ikhandlela amakhandlela anembala onke lamakhandlela mele izinto ezithile imoya ethile ebese kuthi uma ngabuya emagobongweni uye emthini ungakwazi ukuthi ungawasebenzisanga amakhandlela usebenzisa imithi uyabo ngaze ngaqala ngathi ikhandlela elipink limele kanti amanono kunjalo uyabo angikwazi uma ngigeza mhlambe umulungisela izingane kufanele ufake upink ikhandlela mina uma ngiyogeza umuntu ngimgeza uthi waphuphunyelwa ingane kufanele ngifake umathunzi entaba shuthi ikhandlela linasidingo uyabo sekuyinto ke lena ke sihlukileke ukuthi angisebenzi ngani ngomakhandlela nana noma ngiwakhanyisa kodwa yonke into yami kufanele mayidlule ethini ngithatha imithi ngifake endishini ngihambe ngiyokugeza ngiyakuzwa mfoka Khoza okusho ukuthi umuntu othandazayo naye uyakwazi ukuthi abe nalezilwane ngoba phela mfoka Khoza angifuni ukuthi sikuhlonize lokho
abantu abaningi bacashile kakhulu lento yamanzi ibukeka iyinto ehlanzekile nehlambulukile kunjalo bonke abantu sebeyathanda ukuthi bathi banesiphiwo samanzi kodwa bebe benemfihlo zabo bebe bahamba baye endaweni ezithile bawulanda into ezithile ngisho empophomeni ezithile abazisebenzisa kukhona izicupho abazibekile khona wezwa lo kunjalo akufanele lokho sikuhlonise ngoba umuntu ophiwe ngokwasemanzini akakwazi ukuthi mase umuntu ekufanele ayongena emanzini angangeni yena kuningi esingakubalula esingeke kodwa sakubalula hayi komele ngelanga sikubalule ngoba kufanele ke siphumele obala njengensizwa yakwabiyela ugalaka nodada owakwabiyela owaqonda ilembe etha abantu abayeke ukuzila aliyekise ukuzilisa abantu beze bebulawe indlala liyafuneka khehla iqiniso kunjalo kungaze kusuke abantu eceleni bethi bazolungisa ubunyanga ithini inyanga kumele silungisane sodwa ukuthi futhi siphinde sibaxwayisa abantu ukuthi hey mase kunje qaphela mina khehla nye ngithi uma ngabe unesiphiwo silalele phela isiphiwo sakho mina isiphiwo sami ngiyasilalela ngiphupha imithi kakhulu ngiphupha imithi isikhathi esiningi kunenduku yabona ngayikhonjiswa yikhehla uVVO Mkhizi ehamba esibonakalisweni ehamba nomama nomagugu lohlola intombi hayi le yanduku ngayicinga ngiyithole emakhaya ngayibuza kwelinye ikhehla nje eligayayo nani kwekuthi baselidala ke libuye ligxile ngapha inkanya athi nasi lenduku athi thakathi wendaba lenduku umthakathi wendaba lona iyageza lenduku ngathi mina ngiyibone kanje wathi hey ungatshela umuntu induku yakho leyo kodwa ngeke ungizwe ngithi uma ngizokusiza ngayo sekumele manje uphathe isibaya sonke hayi angikwenzi lokho ngifuna mina uma ngunika ube naso isibaya uzoyiprove esibayeni sakho ukuthi iyasebenza so uzoyiprove emalini yakho ukuthi uyakwazi ukukhipha imali ibuyisa iprofit mfoka khoza asingawageqi umne wethu amagula ngoba simuke mbuke lompunga yesintu TV inombolo lezo lokuzibona sivela la escreen sakho ezakhe umfoka khoza udabuka le embangweni enkanini kwamthakathi ugaya inkani kazi uThembeni komthakathi ugaya inkani kazi uThembeni ayi mfoka khoza awukuphethe mne wethu sesigoqa nje ngibonge kakhulu abantu abangemukela kwimpunga yesintu nabafikayo ke esigodlweni omunye efika nje sayixoxela ethi hey kodwa yasibune impunga hey uvela ungichaze bese ubothi lo muntu kulula ukuthi utshele ukuthi impunga inesibunge khehla uma ula usukuzothola isibunge kunjengami mkhulu hayi mina usukuyibhayizele wena waqala ukukhuluma nami uthi usavalekile uhamba omashonisa uke wakhuluma nje nami sakhuluma nje hawu ngani uyabona nje nawe ngiyaqalela isikhathi uma ngwenzela into uyawubona ngisho ngakunikezanga lutho mina nje ngukukhanya mina awu madoda ngukukhanya la engihamba khona kufika kukhanye la engifika khona kufika kukhanye akukho la ngifika khona kuqhubeke kubemnyama nomuntu ebengayitshela ukuthi kuzokhanya uma ngifikile kuvele ngikhanye ngendlela ebengayilindele kodwa mfoka khoza ke namhlanje kwamina ngicaciseleke kahle indaba yakho nalezilwane yebo mkhulu mina nje kuyimpunga yesintu bengicabanga bengisaba mina ukongena enkanini ngoba ngitshethi ngizokuthi ngifika lapha ngifice mhlambe imkhovu onodoli bona abekho kusuke kunjani makhona onodoli noma sikuzidecorated nje onodoli shuthi usuke wenzele ukuthi lo moya kube sengathi umoya wangempela ophilayo kanti kunjengani kunjengeyigodo yabo lezi ezibaziwe ithixo lezi seyibaziwe ziyaba khona egodlweni nonodoli ke uyabathenga uwenze kube sengathi lentela yakhuluma khona umfowethu efika lemphelandaba uthi bafo kodwa uyabona lapha engathi ungathola lento lena nje eba umuntu bafo uhlobise ngake hayi lezo zinto ngizibone kwezinye indawo ngithi angifune isigodo la hayi mina nginazo kuphela mina nginesigodlo sentabeni kodwa vele zihamba nemoya manje phela mina nginawo lo moya ngeke ngikwazi ukuthi zihamba nemoya ekhulunyiswa ngamakhubalo kusuke kuyimoya ekhulunyiswa ngamakhubalo ukuze uma ufake ikhubalo kube sengathi likhuluma ngempela manje umuntu othi
lo muntu onjalo nalezo zinto nezilwane uqamba amangani? Hayi zisuke zikhona kuphela kuyahluka ukuthi usebenza ngazo ake sithi uma usebenza ngazo usukuna lezi eziphilayo imkhove ephilayo imfene nani kuyaphila esigodlweni nenhloli shuthi wena unezinto nje eziphilayo esigodlweni uma usebenza ngakho uyakuthatha ukugaya ubooste imithi ethile. Asingawageqa amagula mbukelo mpunga yesithi TV ngiyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu impunga yesintu TV. Uma ukuthi uyamdinga umfo kaKhoza nosizo lwakho uyalidinga le nombolo ozibona uzivela uzoshayela zona uzokuthi kufinyeleleka kanjani enkanini. Ake sithi ke nje impunga